bazalwane ngixolela ngizwana noSathane. Ngeke basafuna izifundiso sibankulu ephilileyo, kodwa bofuna izifundiso zamadimoni ngoba khona izifundiso zamadimoni. Bathi akunandaba nje ukukhala kusenhlizweni. Akunandaba nje noma ungayenza noma ikholwa ukukholwa kuphi. Kanti ukukholwa kufanele kube ngaphakathi kube ngangaphandle. Ikhathi zokugcina abantu bayoshubuka abanye ukukholweni. Kuphuma abazalwane ukukholweni bayobambelele izifundisweni zamadimoni ngezikhathi zokugcina. Funda mama ngiyavala manje kaJakobe 2:19 sokusela amavesi awu2 ngiyahamba manje. Verse number 19. Yebo. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Yeah. Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. Hey, yahleka ingilosi. Lithi namadimoni nawo ayakholwa senze njani athuthume. Phela amadimoni ayakholwa. Idimoni ngeke lize kuwe linganalo ukholo. Idimoni liyakwazi ukufasta 40 days. Lifuna ukuzowisa wena. Idimoni liyakholwa, idimoni liyafasta. Wena mawuhlezi ubele ukhamsile nje, awuthandazi, awuye emthandazweni, awufundiswi, awufasti, ukuthi uyoba njani. Bese usukela uSathane ngalinjani kuwe. Hallelujah. Namadimoni nawo ayakholwa senze njani athuthumele. First ngokuka John 8:44. Sekusele ivesi elilodwa ngiyahamba manje. Ngokuka John umvangeli 8:44. Verse number 44. Yeah. Nina nibakayihlo uSathane. Nina ningabakayihlo bani? uSathane. Angisho nina abazalwane ngisho. Funda lapha. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Nithanda ukwenza inkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Sathane wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Akeni eqinisweni. Bonke abantu abangene eqinisweni bafuza uyihlo wabo uSathane. Bonke nje abantu abanganalo iqiniso bane-character kaSathane. Sathane mama akeni kuphi eqinisweni yebo. Ngokuba iqiniso lingekho kuye. uSathane bazali bami iqiniso alikho kuye. Bangaka abantu namhlanje abathenjisa izethembiso namanje azikafeza.